Uji suan ban light im ngidon kam banyai lembak kerdop bakim. Kerdop bakim hanne kalong kajing kwa jongi ban kiar na kajing snubha jong perte. But uji suan pinsa on ngilabang ngiladi badme ngilas ngap iame ngilap puson yakak tin jome. Buona prenjongi ngilang tan ki bas ngap. Buon ginong ngap henre ye ginong le kiduna pagabala. Kajima jong gabala buon ginong ngap henre duna kinong le. Kibas ngap kimjule. Kibas ngap kimjulim. Pinban kile kadbamon. Kange kalong kajima ko himen ko para kaba ngiya kentu. Uji su krantenge hangi. But pensa wanong ngilabam ngiladi. Ngilabam ayu. Ngilasngap ayu. Ngilasngap ye ka ketinu try. Ngilabam ayu. Ngilabam ya ujisu. Ngilapedian ya ujisu. Lese kalabalong syapang jongi ki Catholic. Ngibam ngidi. Nakaju ka kuri. But ngipedian ya ka communion. Henry Jiswa ngamitu yapi haka chitti beningong jongo Paulus bakoi se Korint kabakadwe arpo kindai ki om don buon kibam itu ia kamet utrai kibam itu ia kamet utrai but kipedian ia ka jimpenrem haladehi kibam itu ya kametu Chris bon di Catholic kilam kibam itu ya kametu Chris kilam itu ya kametu Chris kipedian ya ke jimpen rem holiday hangne pisotu habau jisuang hato ngibam ngedi batme ngisnap iyame haba mela yala hagasno menda pimitu yani badu jisuang pinae Pidai naye ngamitu namar pim shimla burom yang pim shimla pedang burom yang pim shimla ye yang kane kalonga jimma naga benda ki bamni